Queen. Okay, lokuthi niphasile. La eceleni akahambi yedwa gcina uhamba nale host, cause according to the post your host yakhona nguSinethemba. Sinethemba kunjani? Yeah, Sinethemba. Sibongo sakho kabani? Wangosi. So are you in the same grade with Gcina or something? And then noyithu niphasile. Lalela. Kufika ama-report laphaya. Gcina uyasho ukuthi akabhali kahle, inhlitiyo yakho beyibuhlungu. Uma nithola ukuthi niphasile bese kufika ngengqondweni enteni. Najabule lo mthalo. Kakhulu. Lo ukuthi nasenihleli phansi senicabanga senigcina senifika lokuthi kungcono ukuthi sizame iplan ukuthi sodla ingulube ngeplan ngakhabo gcina. Kufika kanjani lo ukuthi le post ibe ngekuthi ngakhabo gcina, because ngakhabo gcina nguye lo donse abantu labaningi. It's not Sinethemba, it's not Gcina, but lokuthi ngakhabo gcina nguye lo donse abantu labaningi. Bese uma nibona abantu bayishare labantu Facebook ngade way bayishare ngakhona kufikeni engqondweni enteni. Navele nahlanya lo mthalo kwaba wes. Yeah, uma nibona ngade way ma influencers lakhona, not say Mpumalanga but eSouth Africa ngade way ayitrendisa ngakhona le video labanye banisupporta ngakhona. Sibonile boMakhi the Shapa Queen ngasi bafake something lamafala kahlana somewhere. Gcina ngubona lapha sewupostile. Kuthini etinhlitweni enteni nanibona into enjengale tendeke? Ngijabulile mzala because singabona ukuthi ifithi khona mzala ngoba vele ngingagiva ungolahla ilithemba. Anyway, asikho sodwane kani Gcina la akhona khona sekhaya kubo njengoba ngishilo lento sinasisi la lo iguideni yagcina kunjani mama? Ngiyaphila mina ukahle ekhaya bathi ngibani? Nonto. Okay, wena naGcina nihlobene njani? wami lomncane lasibonela lakhaya. Oh, ngigcinana walakhaya njengeligama lakhe. All right. Nangigcina kufika isikhathi maybe asithi make uyashiya. Uma umbona Gcina usele njani? Kum-affect njani kuhamba kwamake emhlabeni? Kumlimate kakhulu Gcina. Yeah. Kuhamba kwamama. Bekungumuntu uvelele bekahlose kakhulu. Okay. Because thina mangita lana mina ngidla ngokubabona. Yeah. So kuva nje magama ukuthi mama kasekho usesikolweni. Kumlimate kakhulu because ngisho ukuthi Gcina ke sokufuna 3 mantombi 6. Yeah. 3 mantombazane ngisilabakhulu. Mina nginumber 3 bese kulandela abafana. Yeah. So i3 mantombazane sisinemakhaya. Okay. So la khaya sikusele bona labafana. Oh yeah. So kubuhlungu kwazi ke ukuthi mama uye lo bekabaletha bonke bangithini babe umuntu munye. Yeah. Bahlanganyele ndawonye. So kubuhlungu kakhulu because ufuna ube worried ukuthi ngabe bendani. Yeah. Into letinjalo nje so kumlimate kakhulu. So njengoba usho ukhule amntwana lo njani Gcina njengoba vele kungigcinani wakini? Gcina umntwana lo bekathule kakhulu. So the more akhula ngilambona khona ukuthi uhyper. Okay. Lo hyper umane nje sometimes engasethi but ngathi reserved, yeah. Uhyper usanda kujiva. Bantu akabasabi nje ngokunjalo nje. Umuntu lo ubona ngathi uyatifihla mara nasekavela uvela ngisomething else. Yeah. Sibona Gcina ipost yakhe nebangani bakhe nehost yakhona lana Sinethemba iyavela lapha ku Facebook. Kuko konke siyayibona le post, siyababona labantu but sibona leli gama lelithi ngakhabo Gcina lidonsa abantu labaningi. Uma ulibona wena kumbe uma ubona abantu bashare ivideo yagcina kumbe ngade uyibashare ngakhona ipost yagcina nabo Sinethemba kutheni enhlitweni yakho?
Okokuqala mina I was surprised because bangisendela ku-WhatsApp Oh, screenshot yeah. akusimntwana lo Okay. ngakithi logcina endekani Yebo. akashiye lutho Yeah. but into lekhona sibone simo lesivile kuso ukuthi okay singabavaleli ngaphandle babantwana Okay. singabi nayo ukuthi angeke ukwende lokho Yebo. ini sathe nakwenteke nabo indlela yokuthi bajabulise Mm. because khona nala ngamtshela khona ngathi mina akusho ukuthi loku umama ahambile Yeah. sekufuna ugive up empilweni akusho ukuthi loku umama ahambile sekufuna nibe ngilabantu ukuthi bayatinzinzela Yebo. ubeka esikolweni Mm. yabo so sabona lokho ukuthi hayi angeke sithi hayi simharase Mm. bekani but la nithi niyakwenda maneni safe Mm. ningayendi lo ukuthi senigcine seniphume endleleni. Uthi Thandeka Hlase Promise uthi uyakucela sisi uthi ucela ukuthi niva nibeka bogalaza uyayibona nibeka bogalaza ngoba lenvo yagcina inkulu kakhulu wena ungayithatha kancane kodwa lenvo yagcina inkulu kakhulu bantu they are so committed ngalenye indlela ukuthi bafuna kutobona ngakhabogcina bantu they are so committed ngalenye indlela ukuthi gcina bafuna kumbona something else namuhla bafuna kumjabulisa and that is possible ukuthi ingenteka not to say ukuthi that is possible it's happening njengoba ubona thina sesifikile lana silokuhle FM kusho kona ukuthi vele it's possible so etinhlitweni tenu nakwenteka into leti njena nibona abantu ngade way ba responda ngakhona left right and center kuthina etinhlitweni tenu Ujabula kuphela bhodwa yeah sijabule kakhulu ukuthi mina sinawe kuko wonke sinawe yeah bantu siyabonga support yabantu konke nje sikhombisa kona ukuthi bogcina bayasamoya ngeke baphelele lana lokhu sebavelile ebantwini yeah isito nje eliningi nemandla nje ukuthi achubeke afunze utoba nawo yebo that's powerful ukuthi egcineni umuntu ufuna makafunza aphasi so lokho kutomnika amdlandla ukuthi angeke ngigcine la ngizoqhubeka ngiqhubeke future ikhona emfundweni uyibeka kahle uphasele grade bani yalugcina uyaka grade 10 kuphi la olapha eGuduza so wena apart from the event apart from ukuthi ngakhabogcina namuhla yini longafisa kuyibona ishintshile empilweni yagcina into lengafisa ukubona leshintshile kugcina ukuthi igcina angachuphi bangani labaningi kakhulu because everyone umngani wagcina and into lekhona futhi lento yisho nje igcina futhi akacike emabhukwini singabhizi simlanzelela simkhutha ngala akabe mntwana lo lalelako and akakabe mntwana lokuthi lokhu kwendekile so sese uyaphakama akabe mntwana lohlala ehlile njalo aphansi insuku tonke uyibeke kahle Gcina the man Gcina the kid Mpumalanga's finest the most talked about kid in Mpumalanga kaBhokweni Gcina ujabulise abantu labaningi ukwatise abantu labaningi baningi abantu labakwatile so many people le bayatibuta ukuthi Gcina why Gcina yini what is special about Gcina why ngakhabogcina abantu abaningi batibuta lento ukuthi yini kahle lele baleke kangaka ngagcina and thina we don't care we're just pushing this thing ukuthi we want to see ukubona ujabulile njengoba ushilo ecaleni ukuthi kwaba nesimo lesingazange saba sihle empilweni yakho but nanoma kunjalo impilo iyachubeka egcina asutshele bantu tshela abantu khuluma nebantu tshela abantu ukuthi wena ufisa ngathi lelisuku lanamuhla lingaba njani ufisa ngathi bantu kungendekani kahle namuhla ngizala namhla engifisa ngathi ngagcwala kube nesupport yeah shiye emlando nje uthi into leyo namuhla ayikaze yendeke ushintshe ilocation beyingakhabogcina but ilocation seyishintshile
Siyaphi nyalo? siyale groundini emlilo because insawo incane Lenza wincane. Yini le bona ngathi lento ukuthi kufike engqondweni yakho usine wathi hayi le location asisale siyishintsha sithe. baningi abantu abafunako right bafuna ama-location kuningi lomzala Kuningi kakhulu lokuthi nawe sogcina soyabona usine wathi the only option lekhona ukuthi sishintshe i-location siye lapha eMlilo. So kulabantu lokukhuluma nabo cause nguvile itolo uthi bantu bakufonela left right and center yini lebakuthembisa yona abantu lebathi thina gcina sizokuchamukela naloko kumbe sigcina sokusupporta ngaloko. abantu bona bayafaka kancane laba ngifakela bona Yeah. rand ngiya-accepta bafone vele babuthi ama-location bangitshela ukuthi hayi i-support ikhona. So mavi akho nje ekugcina lo ngawasho nje ebantwini njengoba sesiyivala leloyana yethu wena gcina ungathini? Ngifisa kubonga kuwo wonke umuntu longisapotile. Ngibonge nakubo abangani bami, ngibonge emndeni wami. Nje ngibonge na-DJ Fitted nje yonke lento ukuthi nayo khona kuhlanganisa zama ngawonke manje ukuthi lento beyimpumelelo. Angisakuva kahle gcina. DJ Fitted wendani? Ngiwela ngisapotile. DJ Fitted lo walapha esiyapha. Usho ukuthi nayo toba khona lapha. Ngikubona unabo o Mr Mshengu laphana bo CV Mabuza nabo ngibana le out yase game leli nabo Semsem nawo ngibone ngase ba confirm lapha bathini? Aba confirm ukuthi babakhona. Endoda mina ngikhuluma ngekuthi ngibone lapha yana lapha eTuli lapha bathi ngikula engodini lana bathi kabani lapha yini le tavern lela eTuli la ngasesibhedlela. Ngibabone ba confirm bathi ba eClub 2000 ngibone iClub 2000 econfirm ukuthi nayo iyehla iyovala le itanga la. Ngibona iCoyotes Lounge ithi namuhla akusebenzi lutho bonke bayakagcina. Ngibona imandleleni funeral yasePinari bathi namhla tidvumbu tiyoma net freeze emakhatini bonke bayakagcina. Elomtsala ngibone Zakhele Mbatsane we013 Summer Place athi kunengulube yesibili letako ngoba ngive ngathi nibale ngulube sithe nginemanga. Ngibone Zakhele Mbatsane athi kunengulube yesibili letako uyonikela ngayo uyeta naye kuphi kagcina kuthini lokugcina agcina mani ngosiyami. Ngifila angithembi. Awuthembi? Ngifila nje ngijabulile. Ngiyacala nami ngijabula Kakhulu. Egcina naku sekuyendeka. Ubone abantu bafika. Ubabone abantu batheleka left right and center. Kuyowendekani? Nomtsala akona sitobanika i-vibe njengoba nakukhona ama-artist ama-local artist akhona la school. Yeah. Ufuna nabo sibanike i-chance. Khona improve nabo. Nema-local business nawo ayetha to support. Oh, la bathengisa kudla, la bathengisa inani nabo bayoba bakhona lapha ya. Lenvo inkulu ingakhabo gcina the kid. Anyway, gcina siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namuhla sethemba ukuthi uNkulunkulu omusa uyobeka sandla empilweni yakho futhi lo mcimbi uyophumelela. It's a confirmation siyobe sinje ngakhabo gcina asinzawo namuhla siyaqala lento. It's a very long weekend ngiyacabanga vele so incamlanga le ko Monday or Tuesday yabona. Yeah, uma kuvumile so incamulanga le bo Monday or Tuesday ngoba vele Monday iholiday yabona. Vele sala siyachubeka sesiyati ukuthi 16 sesitobonana vele belungu lalabasebentako batosala bababona bo Wednesday Thursday kumbe liviki vele selonakele ngoba vele lendo ingakhabo ingagcina the kid. Anyway sathemba ukuthi uNkulunkulu omusa uyobeka sandla. Uthini lona Khosi uthi ngicela utshele ebhuti ukuthi nabafuna special transport ngikhona with my car bangifonele bafake nenumber uma ungangena tuwe account yami kuna Khosi Magama uthi ngicela utshele ebhuti ukuthi nabafuna i-transport ngikhona ubafonele.
thathe le number ubafonele bokulanza la bakumikise le ngakhaba ugcina lesiya khona ngakhaba ugcina 2 uma khaba ugcina 1 ngila ngakhaba ugcina 2 kusemlilo la siya khona lokusho kona ukuthi lendo inemandla labaningi sabaphimbitha ama cooler box bakhiphe emaphela left right and center ngibonile nalapha la backgroundini lendzawo ivulekile uma bosemsem bayotheleka kusho kona ukuthi kuyobhunya lithuli lapha yana and nakufika bosemsem phela abamani bafike nje lokusho kona ukuthi lendvo inkulu kakhulu kabuhlungu kanjani ku-on kabuhlungu ne akusho mine kusho yena gcina uthi wafethu ku-on kabuhlungu kanjani namuhla laphaya ngakhabo gcina ngiyakuthembisa ukuthi ungasali nawe buya. This is Teams at a Ball Voice, presenter of Lokuhle FM, broadcasting live ngakhabo gcina with Gcina the kid kanza kahambi yedwa wamba nasithe the host, the man lo behind Gcina Gcina's event ngilapha yana ngusithi kanzilana sikhabo Gcina. Anyway, nibe nesuku elihle balaleli nebathanzi futhi belokuhle FM. Thine siyaqhubeka siyothi sho njalo sithi asende umsakazo ube mnanzi, another day, another time, another chapter na Gcina the kid. Anyway, bye bye. Hey manje angisathi ngosiyami labantu abafuna ukuphuma la labantu abafuna ukuphuma lana uthi if possible kunembongi the kid ngivame kuba hosta lapha na for ma poetry bathi uma kuba possible ukuthi bathole slot babe si stage bafuna ukushayela lenye poem le strong kakhulu Gcina nama ngisathi akusho mina kusho bani lokusho kona ukuthi lendo yakho man lendo yakho inemandla kakhulu uNkulunkulu avumile kuyoba strong kakhulu mfethu.